enkunzi by'emizano mu district ya Ntungamo barugiraho urukiko rw'omutano rwo kwetebekaniza empaka za Ankole Cup z'2026 eziratandikira 26 okwezi kwa mukaaga omwaka ogu. Omu rukiko oru aba batora n'akakiiko k'abantu 15 akarikuza kwebemberwa Sam Mucunguzi rwa Kigoba oru mukuru w'entebe ya katano. Kandi akakiiko kahinguza CEO Inspire Dr. Nelson Kigume one we yaba club patron, kahinguza uwishtinisa Honorable Vayora, uwishtinisa Bataga Maternity, uwishtinisa Kahima Moses Mugabe, uwishtinisa Naomi Kabashara, uwishtinisa Gerard Karuhanga, uwishtinisa Yona Musimbuzi, uwishtinisa Hunter Genje James, uwishtinisa Tumuzuku Michael, uwishtinisa Benjamin Katangura, kabara bene bakura ompiro mu district avuga ngo leaders bit ngokuna nakigambe ngo edition eje different ntwenda kushaza mu challenge zone zituwe twino mu edition zezihuire tukarebuka ngo twakora management ensia twakora preparation zikumara twatwara ikikope cy'isonto twejyango abantu batwesige nkabaza komite ubona kurango tuza kumobilizing resources zona. Obwahati timu ya district ya Ntungamo neyetenga mbyo nigarama 50 okutwara ekikopo kya Ankole. Konkanye ndakwamanyisa nyowe nkomwe abakubana ba organizing ebya Ntungamo district ndakubagambira ngo twehire ya murundo ogu edition okutwara ekikopo eki taruho mushambe murunje nguntararete mwe nabashaba okura ngo naza kuvugana district ya Ntungamo ayera birre borushambe wenda tumwine munonga mucerezi nabandi kandi abakwija kuba tubashambisa mu district ya Ntungamo n'abatarisere chikope season ginkujagaruka akakiko ka Ntungamo kokwebembero. Ntungamo eryo mu group ya C omumpaka za Ankole kandi neija kuba neritana na Shema hamwe na Bushenyi omukwezi kwa mukaaga. Gasha kwa Samuel Humza abwa Tayari West.